Kamiti ya Senate ya Delegated Legislation itongeretwe ni Mwenda Gataya niriungite ndwangi cionthe cia thirikari iria itumaire into biria bibati gutumika kwa miaka 10 kugitithwa ugoti na kwamukira mbeca kumakira Kenya burene giutatina watho. Kamiti ije nandi irenda maminista bonthe gutariria mbere yao niki gitumi bagutumira mathaga ja kurukitie kagita kajo. Ni ugonkwale na vile chairman wa kamiti ya delegated ni sheria chumake ministry itawa delegated registration niyo chairman wayo na Senate na tureye mundu na gikao na ntuba ndeto na amana kamiti yakwa nontu tuchubete tukona kwamba kuri na ministry imwe kureta sheria ikajere gutumira sheria itambete gukuruku imbunge na rao gukuruku imbunge ministry ko nwere ko department ministry kana ogana yonde ya thirikari bora iki tawira na mwingi batiumba kurudha sheria itakorokirete bunge na itumbite kuona kwamba mwanka muthiru we sheria ciari kuthira inya kana ci expire na gichungu na iko ya bunge twathire twatayaniria lakini bando kuri na department imwe cia thirikari na ndongo imwe cia ministry bakwendelea gutumira sheria kinyume na watho bwa nthiguru na icio no tukwaragia mundi tobera sheria inu rimwe kwithira ni goti na kunenkanira kuthira ne mbeca na njira ya materenge gutogwa sheria inu sheria outdated na nile twakire mbunge na kendi kurungwa na antu bachanja we mbeca kuringana sheria cia nthiguru buri kuga kwina Minister of Water, kwina Minister of Agriculture, kwina Ministry of Kathumba, kwina Minister of Chabarabara, Ministry Kathumba barabe na sheria iri gutumika iri tambite kurukira bunge na twina risi bwa mimi no abona risi bukona so na ingwetegia mimi kuma ge press system itumbite kijako bandikira baro na tubera kwamba bantu maba kuruthi mantu mari kinyuma na sheria na watho bwa nthiguru yagiriwe sheria yagiri kuthingatwa bure kwendekana na ingwetegia nontitu wandegereta barwa na bobange ingwetegia the next like 21 days kwa tukwata report na kena tumenya sheria chiumbete kwa ikiretwa kiri mbunge tumba kurekebisha ntibe wena nontu gutira ministry tena legal team utie ministry tena ntuba sheria so ministry bandu mbere banjeria ku rutamantu makri bari na kinyume na watho iba consult legal team na kenda bomba kuruta wera within provision chakatiba bure kuga nontu rimwe bomba kuthi guchanji mbeca kinyume na sheria na antu batebere so twatuika very categorical na tukwa twina inya muno gikamite ku make sure kwamba sheria icio ndi kuthingatwo bura ciagirie gutire sheria ithondekagwo ni thirikari mini thirikari iri kana itari ogo sheria ciothe ciumaga gatiba sheria ciumaga nontu katiba na supreme yonthe no tumba kwa sheria hiyo contract katiba ya Kenya ila ya twarenkanire mwaka wa 2010 so sheria ciothe ciumaga gatiba on any bylaws like regulation tukuga no mangetu ya read from the constitution the mother constitution so it's not about government ya taino kwina sheria cia nthiguru ira tio yitwa katiba so mantu mamo onde mayaga uyu katiba regulation cia ministry kari regulation cia government agency no mangetu achina obedience to the constitution.